Da, danas pričamo o tome. Znate onu staru izreku da muško-ženska prijateljstva postoje? Isto kao i Djed Mraz i stabilna kuna nekad. Svi smo čuli za to, neki tvrde da su to i vidjeli, ali realno to je jedna opaka kolektivna halucinacija. Otvaram ovu temu jer mi je iskreno malo dosta slušanja istih gluposti. Joj, pa mi smo samo frendovi, on je super. Slušaj me sad pažljivo. Ako ste hetero muškarac i hetero žena i vi ste najbolji prijatelji, jedno od vas dvoje laže. Ili laže sebe ili ovog drugog. Biologija vrišti od muke, a Charles Darwin se okreće u grobu kao ventilator kada neko izjavi da se druže samo na kavi mjesecima, bez da jedan od njih želi onom drugom skinuti odjeću. Ma nemoj. Ajmo odmah početi s onom najgorom i najružnijom verzijom muško-ženskog prijateljstva, takozvani friendzone. To je užasno hladno mjesto, hladnije od onih suterena o kojima smo pričali. Ali što je uopće friendzone? To je ono kad on nju gleda kao boginju koja je upravo sišla s Olimpa, a ona njega kao besplatnog psihijatra, IT podršku, nosača namještaja i emocionalni tampon. Brate moj, prijatelju, ako joj slažeš ormar i slušaš ju kako plače jer ju je opet zajebala neka seljačina, i onda joj kažeš zaslužuješ bolje, a ona ti kaže Joj, hvala ti. Ti si tako dobar prijatelj, da bar nađem nekoga kao što si ti. Ona zapravo kaže želim tvoj karakter, ali u tijelu osobe koja me zapravo seksualno privlači. A to nisi ti. Ti si kao neki fikus u sobi. Tu si, lijepo te je vidjeti, ali te ne bi jebala. I onda ti, naivac, misliš, ako budem tu za nju, ako budem strpljiv, ona će shvatiti. Neće, dragi moj pali brate, neće. Lešinar je strpljiv kad čeka da hijena pojede antilopu pa onda dođe na kosti. Ti si taj lešinar, ali u ljubavnom svijetu. Sada ne ispadne da pljujem samo po muškima, ajmo malo o ženama i njihovoj najdražoj rečenici. On mi je kao brat. Žene moje drage, prestanite s tim sranjima. Nije ti kao brat. Bratu ne šalješ poruke u 2 ujutro pitajući ga spavaš. Tužna sam. S bratom ne ideš nasamo na večere u svijeće i butelju vina da proslavite petak. Vi žene ste majstori u ignoriranju realnosti. Žena će imat najboljeg frenda i bit će u šoku, u apsolutnom šoku, kad shvati da taj frend nakon 3 godine tog frendstva pokuša nešto. Joj, pa kako to? Pa ja sam mislila... A šta si ti mislila? Lik s tobom gleda romantične komedije i plaća ti kokteliće. Misliš da to radi jer mu je jako stalo do tvoje analize nekog filma? Ne, nego čeka da ti padne imunitet. Ili kriterij. Muškarci su biološki programirani vrlo jednostavno. Mi smo kao psi. Ako nam baciš lopticu, mi trčimo po lopticu. Ako nam daješ pažnju, mi mislimo da imamo neke šanse. Nema tu neke duboke filozofije. Muško-ženska prijateljstva sa strane muškarca u 90% slučajeva je samo dugoročna investicija s nadom. Jebi ga, ružno zvuči, ali istina. I kako to veliko, iskreno, platonsko prijateljstvo završi? Završi tako da netko iznese bocu domaće rakije. Nova godina, rođendan, nečija svadba, nije bitno, scenarij je uvijek isti. Pije se, svira neka muzika, a hormoni počinju raditi. I onda se dogodi incident. Pijano žvaljenje u hodniku. I sutradan slijedi najgori razgovor u povijesti. Slušaj, ono sinoć, to je bio alkohol. Ajde da zaboravimo to da ne uništimo naše prijateljstvo. Alo jebote, prijateljstvo je upravo ubijeno, stavljeno u crnu vreću i bačeno u rijeku. Nema više nazad. Od tog trenutka, svaki put kad se nađete na kavi, u zraku visi taj poljubac. Gledate se kao 2 ratna veterana koja znaju tajnu koju ne smiju izgovoriti. Sranje je neizbježno. Ali dobro, recimo da ste preživjeli i da niste spavali skupa. Što je ultimativni test muško-ženskog prijateljstva? Dolazak partnera. Ona nađe dečka, on nađe curu i tu kreće komedija. Zamisli situaciju, ti si njoj najbolji frend, a ona dovede svog novog dečka. Nazovimo ga Marko. Marko ima biceps veći od tvoje glave i gledate kao da si mu dužan neke novce. Ti Marku pokušavaš objasniti da si joj samo frend, ali Marko zna da sereš. Marko je muško. On zna kako muški mozak radi. Marko u sebi misli, ovaj mali bi ukresnuo na prvoj haubi da mu ona dozvoli. I što se događa? To prijateljstvo se polako raspada. Više nema kava svaki dan, poruke se prorjeđuju. Joj, ne mogu danas, s Markom sam. Ili obrnuto, tvoja nova cura sazna za tu tvoju najbolju prijateljicu. Nema te žene na Balkanu koja će reći, oh, kako divno, ti ima ženu s kom dijeliš svoje najdublje emocije, a da to nisam ja. Molim te, zovi ju na ručak.
Daj me nemoj jebat, slijediti ratno stanje u kući dok tu frendicu ne blokiraš na svim mrežama. A tek ona ekipa koja prekine, pa su, pazi sad, ostali super frendovi. To je razina deluzije ravna onom kad misliš da će ti onih 15 parova u kladionici biti dobitni. Znači, vi ste se mjesecima ili godinama svađali, mirili, gledali se goli, znate si svaku manu i prekinuli ste jer ste shvatili da si idete na kurac. I sada ste frendovi. Bivši su bivši s razlogom. Ako držiš bivšeg u orbiti, to je samo zato što ti treba malo pažnje kad ti je ego na dnu. Ima jedna posebna, jako tužna sorta tog prijateljstva. To je ono kad se dvoje frendova, obično u ranim 20-ima, dogovori: ako do 35. budemo oboje solo, mi ćemo se vjenčati. Ljudi moji, ima li ičeg jadnijeg? Prevedimo to na hrvatski. Ti nisi moj prvi izbor. Nisi ni drugi. Realno nisi ni u top 10. Ali ako se moj život totalno sjebe i nitko normalan na planeti me ne bude htio, onda ću se zadovoljiti s tobom. Ti si doslovno ljudski ekvivalent rezervne gume. I onda taj bogec iz te priče to shvati kao kompliment. Moli Boga da ju ostavi ona seljačina, pa da on s 35 uleti kao vitez na bijelom konju. Tragedija. Čisti Šekspir. Dobro, da ne budem sad potpuni cinik, postoje li iznimke? Postoje li zapravo muško-ženska prijateljstva? Odgovor je da, ali pod vrlo strogim uvjetima. Prvi uvjet je da ste si međusobno gadni ko noć. Tu cvjeta prijateljstvo. Nema kemije, nema ničeg. Čisto poštovanje i sprdnja. Drugi uvjet je da se znate od vrtića. Doslovno si ju vidio kako jede pijesak u pješčaniku, a ona je vidjela tebe kad si se upišao u gaće u 2. razredu. Vi niste muško i žensko. Vi ste bespolna rodbina. I treći uvjet je da jedno od vas ili oboje igra za drugi tim. To je jedino sigurno. Ostalo je, Zato ako vam dečko ili cura kaže ma on mi je samo prijatelj ili prijateljica, brini. Brini kao da si ostavio otključan auto s ključevima pored vrata u najgorem kvartu u gradu. Možda se ništa ne dogodi, ali realno šanse su jako male. I znam da sam možda nekima od vas uništio iluzije. Znam da će sada u komentarima biti nekih od vas koji će pisati: nije istina, imam ja frenda već 10 godina. Ali evo mog savjeta kako da riješimo tu, nazovimo ju epidemiju lažnih prijateljstava. Ako si ti taj lik u friend zoni, probudi se, imaj malo samopoštovanja. Pospremi te svoje bušilice i alate za slaganje ormara, prestani joj biti emocionalni tampon i odi nađi ženu koja te zapravo želi. Nisi nikakav heroj, samo gubiš vrijeme. A ako si ti ta djevojka, prestani glumi da ne vidiš kako te gleda. Oslobodi ga te muke. Budi fair. Reci mu u lice: super si, ali nikad, apsolutno nikad nećemo biti skupa. Da, bolje će ga, ali pravi prijatelji jedno drugom ne kradu vrijeme. A sad pitanje za vas, vjerujete li u muško-ženska prijateljstva? Odgovore ostavite dolje u komentar, a sada je vrijeme da vidimo rezultate jučerašnje ankete. Ako želite sudjelovati u novim anketama, lupite follow na mom Instagramu. Fazo, hvala ti na prijedlogu za ovaj video. Budite mi dobri, lijepi, pametni, šarmantni kao i uvijek. Maknite se od tih friend zona i gluposti. Vidimo se uskoro, a do tada uživajte.